ke Giant National Council JNC kala kentu ya ke Regional Committee ke tanah West Giant Hills District jong ke Jela Meghalaya banyak keren ya kisin jam penbet put bat ke Regional Committee na West Karbi Anglong District ke Jela Assam dag bapai din cagi khana pateng ke Rilum Giant ya. Habakran sikilat patai kubor ak arpulai tarik nailar arjar pulai uba sambor miling do presiden ulaong bakarilum jaintia ke don laki khana pateng bat kiriti dustur ulaong ru bakalong basusi bagi jaka bat kisnong na ka ilaka labang nong pelut bat ilaka nartiang kilsha kene no ha ka Jela Assam tahakum kani kapor nagaliang ka jongi ka Jaintia National Council ngisngaw bangidon kam pensngaw Syakini ki atli ki Regional Committee ya ga nongren ne ya ga stand jong kasen haka bai dai bat ka jingkun be ya upor sam hapden ki atli ki Jela te katba ki atli ki Jela ki dan ya ga jingkran ban penbe ya upor sam hakikat to kan ki benta jong ka Jela Meghalaya bat asam khamtam naga benta ki to ki jaga ki bahab hapo kari Jaintia nakanyang ka jongi ka Jaintia National Council ngikwa baki Regional Committee jong ki atli ki Jela ki dai bat pedro ya ka historical background jong ki penat haba ki ya tembe ya urusan nama ba nadu ka por ndai thai ni ki penat ni la don la ka jong kariti ka dustur ka rukom sensasional lekat nadu kapor badang sensyar parang ya kan ye kari ke jongi ki penaran ki la yakun yala ke jong katma banyo ya ke jinglan lut na ke jing sensyar ki parang badai leng ba ki ne ki tma ba ki penaran ki yakun persya ya ki parang nila du no ya we na unong ilam jong ki penaran ki to ki por utau de wok ya mamba ba nila du ya ke jingim ke jong ha betelai kasi jong ki parang hakalagi utulik u Desember kat praspa nrimbuar balhadu muntaru ngidang le burom ya kalungku sngiyap jong wokya mamba kumutau klawai keri Jaintia balabang ipai syakini kitma bagi penah kila yakun persya ya kiparan kabala sedang ngadu kisnem khapralai tusan barka kamhe hakisnem khatpran ribuwai baka kunna hau khatra nribuar kine kitma ki penisai bangi ki penat ngidon laka jong ka history ban menta habang pai sa jengi khajaput hapden ka Meghalaya baka Assam hakini ki khindet snem ki bashaden ngiyogi babun nakishnom jong ki penat kila leno sa ka Assam kumka elaka labang nong pelut kabaham hapo ka blok 1 bat kumjuru shibun kishno ki baju hab hapo ka elaka nartiang kila lena shapo Assam teladani phai shaki history ka Jaintia kabaderu kata ka khalab daloi ka bamut khalab elaka nong pelut kade kawe na ki elaka bahab ha kita ki khalab elaka kumjuru ka elaka nartiang hakita kipot kadai kawai na ka ilaka ka bahe ka bayar ka bala jukhenya ka kum ka kongsan jongki khaar ilaka hendrai habang ipet menta kane ka ilaka ka lanangrit namar labun kishno ki bahab hapo kane ka ilaka kilalen na shapok ka Jela Assam kumju ladani phai hakalian kariti ka dustur ni ki benar ngilong ruspa hagariti ke dustur lani kita ki customary law kabang memberi mulaikai teka jingkali kalong ladajia bakite kin shnong penar kinne haka Jela Assam hato manu banya dayaki bat kila am ban pennya pensa ila ke jong gariti ke dustur nadu ke pot bangila yok ya ke jinglai lut na ke ti parang bat ke India kala shinshar ini ke sarkar India kala ai ini kata ke ain hapo ke Constitution of India lengba ke Karnil Bandriu lane kata ke schedule bat ya di Autonomous District Council bakin long kum kinong yada ya gariti ke dustur ka an songkai songman bat terter
Nama buat ke sorkar India ru hak itu kipor kali isyai bakum ki jai penriu ki baripai ki deyok ban yo ya ke jingida ke bakarpang ban benda pensa jelang ke jong keriti ke dustur ke JMC ke kuat ban bu ke jingkeli balak jia bakine kishnong kinha bande syaka jela asam hato kinyo am ya kata ke jingida ke bakarpang lane kinyo am ya kata ke ain ban benda pensa Kela kejong keriti kedustur kejongi na kesota asam. Kumta de lapine kinonglim kejansi kasnyo bamentang kabakine ki artli ki jela kidang ya syakmat ya kejingi kran ban kumbe de opor usam ngisnyo bakideyu ban burong ya ka historical background jong ki penar badeyu ban panhaina ya kishnam penar ki badana po asam syakari jaitia